Rasulullah mencebu ke sahabat. Salni, minta napa biantret tantore. Diguli dua lagi. As'aluka murafaqataka fil jannah. Abdin gun minta setong ajuna. Benar. Terwa polong benajuna ni surga. Nabi Muhammad ini keluar sifat manusiawinya keluar. Periksain serang kanjeng Nabi. Awa ghairu dzalik ulama pada minta lain. Huwa dzak. Cukup kak dintu ampun. Abdin tak minta lain. Pak kanjeng Nabi ada bu. Fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Mun sambian jatuh polong guna ban di surga. Palebura sujud sambian salat. Bada sahabat ni kemat ni kan. Waktu nasihat, Nabi waktu nasihat, beliau ni kepada kebun korma. Putra nak itu berkah, entar ke bapan, Pak, kiamat Pak, kiamat Pak, kiamat Pak. Apa jong, mak kiamat jeng gini, kiamat Pak. Apa jong? Nabi Muhammad said Pak, pado ngak atas. Apa ni ada ngak kata? Ya Allah, Pak buta aki mata abdi ni sama kehidupan. Buta Pak, mator si putra. Ma minta buta mian Pak. Engkau jong sepatot ya bas kok teromen lagun setong jong. Polan pada Nabi Muhammad. Berarti mula ada Nabi Muhammad tak ada sepatut ya basik kok ngok buta. Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad sendi rotib Haddad. Sambian terus masuk surga, gula pada terus masuk surga. King pengetahuan sambian mungkin terus ke bidadari. Pengetahuan sambian terus kenikmatan luar biasa. Mun gula saya kata kun setong, simar tertarik kau dah masuk surga. Mun ada genika, tikal gula make memasukkan neraka ada masalah. King mun beda genika, guni genika gun saya kata gula. Nama kun terus tebang jiwan Nabi. Mun lain ada